lagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo awini ti Ramon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kiddawak ngailingad na kumalatan itinagan awini. Naawi sakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko apatsyak a makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan, bakit? Aday ta ka manen ako naklakay. Di mo't napagsaritaan tanday to'y abanag. Di ka kadiagdanag, taka na yun nagtumot ti umawag kada kayo. Aramidek day to'y, saan laang apara iti bagik. No di kat para mo't laang iti pamilya tayo. Kaya't kumot na maikan iti napinta sa masakbayan dagiti anak ta. Wala. Wala. Nangabak kan bakit? Agan anad ka nga ro di jay, wan. No di mo ka ba lang ti trabaho jay? Agawid ka laangan. Nay, anya, jak pa'y lang nakapampanaw ngan pag-awidan na kon. Ayunay kalakit din aya, Darwin. Pampanunutak pa lang ti papanaw mo. Kailiw ka na takos, Ay, bakit? sus, mangrugi ka man ako na akong Darwin, ah. Iso nga awan aasensuan ti biyag tayo, gapo iti kasta nga ugalim. Ha? Ne, ay tikat mo asawan bakit? Kasano? Kat kontento kan kadagiti simple laang abanag. Kaya't ko asawan, iti kastoy nga estado ti panagbiag tayo. Nga uray mabalin tayo kumamot ti umasenso, no talaga nga agsalukag ta. Winnie. Husto saan ka di? Dumakdakkel ang dagiti anak ta, Darwin. Dumakdakkel meten ti gastos dito'y balay. Kasta meten ti panagadalda. Iso arumbang laeng nga rod, nga agdoble kayod ta, iti kasta, mapaadal ta dagiti duangan nakta. Hello, Darwin. Apay nga italaang asong batam ti awag ko. Kat no itayak pa'y nga mauawag ken ka. Pasensya kan bakit? Diyak ngamin nang nagtiawag mo itay. Kalkalpas ko lang nga pinakan nagiti tarakan tayo, baboy. Kat, kumusta mo tin nga dagiti tarakan tayo, baboy? Tanakil dan bakit? Mabalindan na may lako. Ay, nasayaat mo't ano kasta. Ang, saan mo pa'y nga ilakla ko Padakilempay. Di kasta, dakdakil tumot ti mapaglakwan. Wan bakit? Sika nga kumusta ka mo titan? Kumusta ti trabaho? Okay, aklaang mat. Dagiti ubing ngay, kumusta da matan? Awan ti rumbaga pagdanagam katakwada bakit? At daday tinasayata ka sa saan. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Ay, wan gayam, agbakasyonak iti mabiit. Ibagam ka dagiti duangan nakta, tasabteng dakto, ijay airport. Ay katuan bakit? Sa batin da kanto. Unlakay, bangar kilakan taw iti van, ta iso ti usarin nyo amang sukon kanyak tanay. Adaw ti awit ko nga agawid. Ada ka magayam dito'y balay, anak kaw. Wan na lang. Imaya, taumay ko ibilin dagiti dingwen me.
Nay, anya ti kayat mo asawan, Darwin. Agpamanila kami nga minindon bigat nanang. Sukunin mi ni Winnie. No kasta, agaawi din ti asawam, anak kao. Wen nanang, iso ata kayo pailang kumati mapanmangpakan ka lagi ti dingwen di balay Ay kauwan na awan parikot iti dayta anak ko. Naimbag man ta agawi din ni Winay. Wen nanang, imbang nga ro ta pinalubusan ka no ti amo ng agbakasyon. No kasta, agsublima laang. Isumati ko na nanang. Agbakasyon ka no laang iti may sa bulan. Kalpasan na, agsuplin tumadlaang. Sayang ka no ngamin ti trabaho na ijay. Lasingpet ka no ngamin dagiti amo na. Ken san lang na ita. Dakkel da pa nga agpasweldo. Kailiw da ka una yun, nanang. Ay na, anak ko ayak. Kailiw kayo mo't una yun. Kumusta kan ba kay? Ay na, at dati mindas ka. Si Mixi ka pa yan. Anya ka mo't Darwin? Di ka mo't lang nagbado ni tinasayaan? Ni, anya ti madi iti bado ni tatang. Kat mayat mo't, nanang. Anya mayat? Padlaw mo mo launa yun na marigrigat ka iti kasta alangam. Anya? Nagpantalon kan nagsapatos ka kumamot sana kasta naka-short pant kan nakachinelas ka laeng. Sana bali ata napintas mo ti short pan ni tatang, nanang. Kan may sa kabarbaro mo ti chinelas na. Wen nga ron nagpintas to ba ito shorts ko ba? 6 packet ko naman. Alala, sumrek kayo ni tilugan. Tamang i-take out aklangan iti kanan tayo. Nakababa inti mapan mang restaurant iti kasta alangam. Dahito iti pasarabok kada kayo, nanang. Sabon, shampoo, lotion, pabanglo, kan may sa abistida. Ay na, agyaman ako inibalasang kao. Awanan yaman na, nanang. Uray didak kayat ide nga agbalin ang manugang yaw ay kat ikan kayo latamot ati pasarabo yaw. Ha, Dahito mo ti para kan ni tatang, nanang. May sa pantalon, ken may sa akalugong. Da kayon ton ati makaam mo amang tadkin kwa na. ay uwain balasang kao. Kat agyaman akmanan na. Ibagayon tumutin kada Melody, kan Gerald. Tay sudan tuti umay mangala kadagiti pasarabok kada kwada. Tadikat isupay nga awitin nyo. Ay uwain balasang kao. Ibagak to kadakwada inton makaawidak. Dahito mo ti pasarabok ken ka, lakay. Pantalon, jacket, kanda dumapay. Dahita, branded amin da kita. Sige, ay dulin ko da kita bakit? Anya nga idulin na sasawam mo't, Darwin? Ha? Ginatang ko da kita tapno saram. Saan kat atapno idulin mo? Pangusarap nga ikat talon, balay lang matayan ko. Ay kausaram mapan ka makimisa? Adubay mo dagiti batok ija parador bakit? Ay na, daanon dagi jay lakay. Anya ka mutin? Di mo pa'y amumot yung forma? Kasi kita man tabadong. Adda pa'y pisang na. Kas lapunasin. Ngam di mo pa'y laibuleng mo. Sayang mo't abakit. Napintas nga mintitela na. Iso kay kahit ko nga isuot. Ay, apoy nakabadbadoy ka nga agporma. Kita man. Kas lakalaklakayanan iti daytang itsuram. Ha? Ang mga nuhagkuyog ta katibagada nga anak-nak. Tane, nakabadbadoy ka mo't nga agkaw-kawes. Panglalakay dagiti kawes mo. Idinto ta adume tinapipinta sa badom kuma. Ay, unay kan aya. Amom lakay. Ada nadlaw ko kaniwi ni amanugang ta. Anya tayo tabakag? Padipod na gabron. Tagbaliw mutan ti ugali na. Ne, pag kunaamag, Kasla in mistrikto kan limastog. ay akaran siguro na iti ugali dagiti amo na nga insik. Bakit? Ha? Di mo't iso, di ka na yung istoryahan ti anak ta. Tungkal umay dito balay. Nalabos ka no?
Tigi na istrikto dagiti amo ni Winnie ija abroad. Ay, sapay ko ba takas tala ang nagpaisulakay. Panagriknak ngamin kat limbastog at talaga dyan manugang ta. Ay na, pasensyam ka nila ni Winnie, bakit? Apay, di ka pa ilang nairuam ay. Kat talaga matakas dyan di pa nagsasauna. Hanggang kiti, nasingput mo't di manugang ta. Into no may alawas gaya man ti kasangay ni Jillian lakay. Huwag nga ron bakay. Anya nga iti plano. Pampanunutik nga rod no anya ti kasayaatan nga aramidak. Oray mapantayon tulangan mga restaurant Ay, sana mabalin Agpasken tayo dito'y balay lakay. Anya, abang ano magastusan ka bakay? Ay, andya kumangay. Adamat kwartak. Ken may sa, ado mo titarakan tayo ababoy. O, manglitsyon tayo to na. Masapon nga yung grande ti sagana ti anak talakay. Ha? Pakitaan tayo man, dagiti kaaruba tayo, nanguy uyaw idi kada tayo. Mala, mangan kayo laan kakabsat Ado ti makan. Ado ti sagana me. Ay lakay. Iruwar yuman pa tay may sa litsyon. Tama raman ang damat. Well, mabit lang. Ala, di kay agbabain kakabsat. Mangan kayo laang amangan. Ado ti makan ko nakmanan. Dahil ko yung direksyon bakay. Malala, idisuyulatan di talamisaan lakay. Ala kakabsat, mga lalatan ti kayat na ang mga lawan. Ay, nadarwin. Anya magtantikas na nga itsuraam. Ingka mamut at sukat. Apo, manalon ka lang agpaiso. Kaya talaga naman nalo ng bagay. Ingka man nagsukat. Isuot mo, tiginatang ko ang pantalon kang t-shirt mo. Ag sapatos ka matlaangan. Anya, ang bakit? Adak lang mo dito'y balay. Ito nagpulot. Pag sapatusin na kiti. Ay, basta. Ingkag sukat. Nagalas tay tsuraam. Nakapurma ak nga sawam. Angam sika ay naapo. Pisang-pisang matabadom. Kita ang mantabuog mo. Ay naapo nakarugrugit lang nga roden. Nakusukusupay. Ay nam. Sabali ti payud mo. Agdigos ka mo. Unay ka mo. Ay, kat natural ata siya nga ron tikok. Bakit? Hey, basta. Ingkag sukatan. Darasam. Mangibabain ka. Kaano nga, iti pa nagsublim iya abroad ating ko. Inton umay alawasan, Manong Juni. Medyo nabayag matibakasyon mo Apa gusto mo't laeng, Manong? Naimbag ka pa tagasubli ka man na iya abroad. Ay, yun Manong. Mayat ijay, dakdakkel ti sweldo. Sana kas dito'y ayan tayo Sangkasapol, sangkasakmol ako nada. Gusto ka din ko. Nagrigat kag paiso ti kwarta dito yan tayo. Lalo nga ron ngayon ako tilugan ko. Tagasapulak ti kwarta. Ay, ne, manumot ngay kumati pangila ko mitilugan mo, Manong. Nalakalaeng, Winnie. Huwag no kahit mo agatangan. Ano mas siguro ti urno mo. Ta nabayag ka magtirya abroad. Ay, kadamo, Manong. Mano aya, ta uray hulugak. Bayadam ti kagudwa. Ta uray hulugam ti kagudwa, ading ko. Ay, sige. Mabalin mo at Manong. Kinapudno na, nabayagan akayat ko ti gumatang iti kutsay. Naimbaglaang mo't paglugluganan mi adda papapanan mi. Nang runa dagiti anak ko. Kahit kasano. Alam nga rudan di ko check. Oo na, Manong Jun Nulakit de, ta umanugot ka, hulugak iti binulan, o di alalkon. Gatangam di ko tsida Manong Juni ko nang bakit. Wala kay, imbaglaang nga usarin nyo, inton agsubli akon iti abroad. Ay na, saan eh. Pangusaran mi nga itilugan, kadyak mo amutag maneho. O di sursurbom
Ada nga rod igatang tayo, o di gatangan tayo, ti kotse da manong Juni. Urnong ang kit ti kwartam, tapagadal to dagit anak tabakit. Masukatan to Taag subliak mo't laang iji abroad. Makaurnong tanto mo laang nga dagos lakay. Saan ang tilugan bakit? Dagala ang tigatangan, nasasayat pa Sumarunon to ti daga. Unaan tapay tilugan lakay. Jakmat nga amutag maneho. Di kat maistak lang di talugan, nugatangan. Sayang ba't Ne, suruham nga rod ti ag-drive kunak. Agpasuro ka kin ni insan mo arinato. Wenno ken ni pari densyong. Kalpasan na, isurum tumutten ni Jomar. Kaya't ko nga ipakita ka dagiti kalugaran tayo, nga adamutten ikarit tayo. No ide, kat nakurapay tayo, itasaanen. Darwin, ada ibagbaga ni Insan Carol adaga nga ilaklako na. Ingkan tuman kitaan, Wine. Tano mayat, nalinis ti papel na, hulugan ta. Ito di pala nabayadan tilugan. Itang pangalan ka manin iti daga ahulugang. May sa at dapat dagiti appliances ahulhulugan tabakay. Ay na, di ka din kumunkontra lakay. Ar-aramidot da ito, tapno makaurnong tayo iti sanikwa tayo. Kaya't ko nga main nga ipakita ka dagiti kalugaran tayo. Akabailan tayo ma, iti bumaknang. Ang matanagan ak bakit. Sa payagin rule ni Kuleyo dagiti duang anak ta. Ay na, sana parikot dayta, Darwin. Mairemedyo ti kwarta. Ay basta, hulugan ta dayjay adaga. Tasayang met no gatangan ti sabali. Ang umuwi ni. Siya ti agsapsapol iti kwarta lakay. Isu addi naktub ngaran. No anya tin bagak, isu ti matungpal. Naawatam, Darwin. Pudno ka di ti imbagan ni Jomar, anak ka. Ganyan anak. Agsardeng da ka no nga agadal. Taon una inyo pa'y abayadan ti daga aginatang yu ken ni Carol. Kas nagpaisuti ko na ni Winnie na. Ang jak ipalubos nga agsardeng agadal lagi tanak mi. Anyagay ti aramidem, anak ko. Umutang ka ba? Kasta ka di? At damang dagiti mulak ka natin. Ikararag ko. Asapay ko matamat tiyampa ak mo tinangina presyo. Iti kasta, agda ilakok. Kat agda pag-enroll da Jomar ken Jillian nanang. No apay met ngamen nga ununaan ti asawam dagiti sanikwayo. Imbes ati panagadal kumapay dagiti anak yo. Ay, diyak man mo kinuwi ni nana. Di mo't agpaabak. Noon niya ti kayat na, isulatan. Sinalbag. Anyamot din ti kastoy. Nagsasaruno mo lakit din ti panakaabak ko. Ay, apo, kasano nga tada ito yan. Sapay na yutang kung ti 2 bulan na sweldo. Ay, tinasayat. Awagak ti may sagayam ko. Umutang akpay laang iti kwarta na. Barang makasubuta. Nas ka na mabawik tinaabak kanyak. Sa anak apo manaw dito aging gaadyak mangabak. Ay, awan nga rod kwartak. Awan, apay, narigat ka ding awatan dayta, Darwin. Kat kasano nga rodan ngay bakit? Sublienda ka noon nagita appliances no di kagbayan itabulan. Ay, bayam, taipadas ko nga idiskitanan. Makisarita ka, tamang tedapay iti sumagmamano alawas a pawayway. Tapno makadiskitarak. Nayutang ko nga minti 2 bulan na sweldok. Jakmut namnamaan a maabakak iti kasino. Dahil ang tibagbaki di balaang keng kabakit. Anya nga ita, impasubo na kan ti panagsugsugal mo. Ay, di naksirmunan, takwartak mo't dayjay. Winnie, Ila ko mong tilugan. Kaiso ti pagbayad mo. Di mo ibarbargin ha. Ipanginang basit. Tapno adamot ganan siyam nga uray basit laang.
pakawanan naklakay. Naadi kak namin iti sugali di abroad. Pinagawid dagdag iti amok. Gaputa pinagkaykay saan dagdag iti nakautang akichay. Dahil ni ka na ko nga ibagay ligan ka. Pakawanan nagkumalagay. Inunon aktivisyo kan pa nagpalangguad ko. Ngam ti masagbayan dagiti anak ta. Nagbali na kabarayo, boy. Ijak matan pinampanono ti masagbayan ti pamilya ta. Mala, ustunan bakit? Kanya ngayon kita daditan. Nalpasin. Napasama ka. Agnakam gamot siguro. Kapwiti dahi ta napasama ka. Anong saan tayo manan Ti mangrugi manan. Bakit? Ay nagyaman ako na ilakay. Naimbaglahangan. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Pagbababawi ako na'y dagiti bidot na naramid ko lakay. Wen Miss F. Naadi kak iti sugal iti abroad. Nailumlumak iti utang isuan na pukaw kumatlaang amin dagiti kunak nga ipundar ko kuma asanikwami. Pinaawid nak ti amok isuan nagawidak nga awan pulos kwartak. Ngem uray no kasta dakkelat ta ti panagyaman ko gaputa dinak linaksid ti asawak kasta meten kadagiti anak ko. Pinakawandak ket nang rugi kami manen. Ita, dandanin agturpos iti kolehyo ti inaunang anak mi. At dametan iti may katlo at tukad ti kolehyo ti may kadwa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, tanakaibati ak iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Winnie. Ken ka pagayam, Winnie. Kunada at ibiyag kat kaslapilid nga agtultulid. Numaminsan adda iti baba. Numaminsan met adda iti ngato. Kasta ti kayarigan ti biyag tayo dito'y lubong. Iso adi tay nga rod ko maipalangguad dagiti bindisyon a maaw-awat tayo taditay ammo no pagpatinggaan ti kinapintas ti biyag tayo. Agtalinaed tayo latta kuma anapakumbaba. Ngamin, ditay ammo ti mapasama kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Alakastan pagayam Winnie, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Lagip di napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Kas iti sigot, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Josephine, Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, inyub ubing ko ti agdangag kadag iti drama iti radyo, ket maragsakan gaputamang ngaganmatan ita dito YouTube. Naawisakmat a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas a makagapo no apay aginuranak ti kakaisuna nga anak ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Ay na, nag-imasmat kanto'y binalon mo ama si da, Roxanne. Siyempre, Sir Jeffrey. Talaga ngamin anaimas nga gluto ni nanang ko.
Hmm. Wan nga ron. Kita mo, nagaduman ang tikinan ko. Isong arod na kay kayat ko ti agbalon, ngam ti gumatang iti masida ijay kantin. Ngamin, adayo ana imas ti luto ni nanang ko. Ay wala. Uray siyak matano bilang. Nagbalon ka. Masiguradong pa'y analinis, ti pan nakaluto na. Kan, nasustansya pa iko na maser. Wala. Isadya ko mas daw. Noapay alasalun at ti panagpagpagim, Roxanne. Ah? Wan kat amok nga uray si kantumatan. Ngamin, kanayon ka nga ikan iti balon ko, Sir Jeffrey. Ah? Wala niya. Amom, nagasat ka kininanang mo. Malaksid nga ipatpatig na ka. Nalaing pa'y ngagluto. Naku namon, Sir Jeffrey. No anyaman ti baligik ita. Day takot gapo amin ken kuana. Iso at talaga ang nagasatak kaninanang ko. Oh, Mari Josephine. Sa di mo tinagapuam? Si kamot gaya, Mari Perlita. Napanak nagpalingke. Ilutwak man ti anak ko iti paborito na asidaan. Iti kasta, maragsakan mo't asumangpot inton malam manipod iti trabaho na. Damag ko na promote ka no iti trabaho na. Kan, dakkel pay ka no ti sweldo na. Wen, Mare, sang kaibagak nga rod ken kwa na nga agurnong para iti masakbayan. Nututuusan, kabailan na, diagbiag nga agmaymaysa. Agam, kas laging gaita, gasgastusan ken ilot-loto ang pailaan. Perlita, naragsakak iti kastengar aramidag para kini Roxanne. Ik ka nakakadimat laang tunggal at sweldo. Katuan, jak nga rod kayat nga awatan. Angam ipilit na matnukwa. Iso akapilitan nga awatak matlaang. Ngam kitde, urno nga. Ay, kat nasayat nga rod ano kastamare. Nasaya at taam mo na timang talyaw tinagapuan na. Sana kas kadagiti dadoma dita. Masinso dalabasit kat nakalipat dan. Ato yan to order mo a perfume kantela, Roxanne. Agyaman ak, Ma'am Fiona. Awan anyaman na, Roxanne. Angam mabalin ka di, manang ko namlapan kanya. Ah? Ay, saan ma'am? Nakababain mat. Girlfriend na katibos ko. Iso arumbang nalaang nga rod, ma'am, tiyawag ko kan ka. Di ka kadiagdanag. Kana pagsaritaan minday tabanag kini Fiona. Roxanne. Ah? Sir Jeffrey? Agpada kami ngamin kini Jeffrey, analag antirik nanakan ka. Amumi ngamin, anasingpot kan mapagkalkan ka. Iso anapagnuman mi, nga oray saan da kaming awagan iti ma'am kan sir. Ang... May saan na pod no agayem. Ti pangibilbilangan mi ka. Iso nga di ka nagkadkad. Sige man laang. Manang Fiona. Manong Jeffrey. Yun! Kasta. O, di nagpinta sa denggan. Ah? Agoray ka. Pangtadam nga iti in-order mo a perfume kantela ginatang mo kanya. Ay, itad ko kanina nang ko, Manang Fiona. Ah, Kasangay na ka di? Saan, Manong? Kaya't ko lang nga ikan ititela kan bangbanglo. Mahilig ngamin nga padhait itibado na. Iso dayta at tela tinapili. talagamat nga ipatpatag mo ti naman niya. Uwan Manang, ipatpatag kan dungdungwag. Nga oray saan nga iso tipudpud no nga inak. Ha? Ha? Kinsi ti tawel ko, idi tulungan kan inampun nak. Manipod idi, imbilang nakmatan kas pudpud no nga anak na. Impatag kan pinagadal nak. Kasta ka di? Nakasingsingpot matan no kasta. Husto ka Manang Fiona. Talaga na singpat ni Nanang. Iso akayat kumat asubadan ti kinasaya at na kanya. Apay, awan ka di pamilyana? Sigon ken kwa na, natay ka no ti asawa na iti sakit. Iso anabalo. Ada ka no may isang anak na, ng pimanaw. Di namatan na ibaga ti makagapo no apay. Ah, kasta gayam. Uwan Manong,
Kaasimat nga rod ano kasta. Dayta siguro ti may isa makagapo. No apay ang nasursuro na kamatan nga impatag. Kas pudpud no nga anak na. Bilib ako na talaga iti kinalaing mong agdait, Mari Perlita. Ay, kat syempre, Amare. Komportable at dito'y dinait mo. 100%. Agyaman, Akmare. Talaga komportable ka. Ngamin, malaksid napintas ti pan nakadait na. Napintas pa iti tela na. Wan nga rod, Mare. Inted ni Roxanne dayto atela kanya. In-order na kano iti girlfriend ti boss na. Kasta ka di. Napintas atela daytoy, Mare. Sigurado ang inginaan. Nanang! Yahoo! Adan ti anak ko, Mare. Umay ka dito'y silad ko, anak ko. Ada kami dito'y kini Antim Perlita. Agmano ak nanang? Kasya na ka ti Diyos, anak. Hello, Auntie Perlita. Naimbag na oras yo. Naimbag na oras mo, Roxanne. Agmano ak, Auntie. Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Naimbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay, Auntie. Uwan balasang ko. Intulod ko nga mintim padait ni nanang mo abado na. No kasta, nalpasan tim padait yo abado, nanang. Wan, anak ko. Nasayat mat nga rod Isunto ti usaramin ton bigat, nanang. Ha? Ni, apay. Sa dino ti papanantain ton bigat, anak ko. Intamat agdit, nanang. Anya? Gimata kak ititiket ti paborito yo singer. Mapantay to agbuya ije plaza. Ha? Agasem man? Impadaitan na ka lang arutin iti badom. Ilibre na ka pa, Mare. Kaya't kung amin, ngagbalin anaragsak ni nanang ko, Auntie. Talaga nagasat ti kumarek anangampon kan karok san balasang ko. Abak mo pa, iti pudpud no nga anak na. Abasta nang panaw kan nang lipat latan kan kwa na. Kalpasan dagiti sakripisyo nga inaramid na. Ay, basol kumutkit di ti amin. Iso na aramid na ti kastyay. Aday ta kayo manan, nanang. Agsangit kayo manan ako na. Pasensya ka na, Mare. Ay, jak nalaplap dan tiniwat ko. Malagip ko lang amin. Ay, pasensya ka na, uway. Mari Perlita. Pustuhan, nanang. Awan basol iyo. No adaman madi nga inaramid yun. Dayta kasga po iti kalikagom yo, ama ikan iti nasayat, ama sakbayan ti anak yo. Husto ni Roxanne Josephine. Ba nag-amaawatan kumamit ti anak mo? No maamamok lang ti anak yo. Bagbagak na ito Kat iparupak kan kwa na anagbidot iti inaramid na apanang panaw kada kayo, nanang. Anyay tayo ko na yung ay bagayo anyak. Jeffrey, Fiona. Papa. Ay, kwa, papa. Kahit may kumanti, agkalay sa akin ni Fiona. Kasta ka rin! Kuwan, papa. Ay, katataka na kayo na ito. Salakmat ka nga kad. Agyaman na, papa. Agyaman kami, Papa. Awanan yaman na. At na kayo mata nito gusto tawan. Yan may isa, agpala kayo man. Nga na talaga na trabaho na. Nabayag na kamutin ng amo, Jeffrey. Sungawan nga ruden rason. Tapno sa anak ko manugot nga ikalay samtanak ko. Oh, makitam. Kunak tumat ngamin kan ka saan nga agkad-kad ni Papa, Jeffrey. Bahala kapag yaman ako na, papa. Agam na di ka kam-kamal Jeffrey. Pang-aasim lang. Tadi mo lukwan tanak ko. Di mo ikan iti pagsakit ang tinakam na. Nawatam? Namnaman niya dito, papa. Ika ni, ajak tupaldaangan tanak niyo. Katagyaman ako na, ya. Iti pamalubos yung agkalay sa kamin kini Fiona.
Kayat yo ani nanang ko ti agkater iti kasaryo ko na Manong Jeffrey. Juan Roxanne, nagustuhan mi nga min kini Fiona ti luto ni nanang mo. Maragsakan lakit din ni nanang. No ibagakken ko na ti may papan iti daytoy Manong Jeffrey. Adamanen baro a customer mi. Ha? Uwan na. Sige, tay bagakken ko na apaman a makaawi dak Manong. Anya kan tano, umay kami tog pasyar ni Fiona di balayo. Iti kasta, mamam mo mimot ni nanang mo. Ganun tapno, mapagsasaritaan tayo. Di may papan kadagiti iluto na amakan inton kasarmi. Awan na. Nasaysayat nga agpaiso no kasta Manong Jeffrey. Isu ti boss ko nanang. Ti baro a customer yung nga ibagbaga ni Manong Jeffrey. Jeffrey, si kakadinday anak ko. Da kayo, te. Kaya ti asawan ni Manong Jeffrey ti anak yo anang panaw kada kayo nanang. Pinanawak. Gapot kami ng saan na ti kinataok. Imbabainak. Narugit a klase ti babae na ito at tao. Roxanne. Jeffrey, anak ko. Amo ti Diyos, ajak na kayatan ti kasyay anapasamak. Talagang amin nga awan ti sabali pa'y apamuspusan iti. Tapno mabiyag ta, kan maikan kay tinapintas sa masakbayan. Ang bumot nga ado pa'y ti utang tayo iti, gapo iti panagsakit day di tatang mo. Huston! Diya kung kaya't ang mga ganpay dagiti bagayo. Di mo bugbog kawan ni nanang Manong Jeffrey. No di mo kabailan a respetuan gapo iti inaramid na. Pumanaw ka na. Roxanne. Idaydayo. Respetuan kan ipagpatid ko ni nanang. Gapo ta isu ti makagapo. No apay anaragpat ko dagiti harapap ko iti biag. Isu ti makagapo. No apay anaadda anak iti pamilya. Kat utang ko amin ken ko na. No anyaman ti adda kanyang ita. Kamong kati. Panarugit at klase a babae tinangampon keng Roxanne. Jeffrey, anak ko. Nakababain tinaramid na. Imbabain na ti pamilya na. Agraman siyak nga anak na. Isot ti makagapo. No apay a pinanawak. No anyaman ti basol na nga ibagbagam. Panagkunak kat kay karon ng dayta. Gapo iti kinasayaat na. Ang mga numas nakababain ka pa'y iti imaatang ti Diyos, Manong Jeffrey. Anya? Pudno analinis ti panagkitam iti bagim. Ngam di mo mat amo at alyawan ti nagapuam. Awan utang mo ana imbag anak iti naganak mo. Isu asing ka ti mas nakababain, Manong Jeffrey. Awanan. Pimanawan ni Jeffrey. Ang inggagayam itakit kagura nagpailang. Kaano nakngata ang mapakawan ti anak ko. Kaano, Diyos ko. Lawlawag ang kaniti panunot na. Kat ipakaawat mo ti amin kan ko na. Gusto day ka na panagsangsangit yung nanay. Impati nakmanan ti anak ko, Roxanne. Pinanawan nakmanan. Kasta unay ti pungtot na apimanaw. Diyak laing pagarup ani Manong Jeffrey gayam ti anak yo anang panaw kada kayo. Di mo kumaguraan ni Jeffrey, Roxanne. Awan basol na. Siyak ti aking basol iti amin. Minansaak ti kinatao na. Gapo iti panagtrabaho iti kas may sa GRO. Tapno ang dalaang pangbiag ko kankuan na. Wen, ngam iti dayjay. Nabayagan day tapasamak nanang. Nabayagan na nagbalbaliw kayo. Nabayagan ang nangabarwanan kayo.
Talaga kit di anak kitid di panagpanpanunot na. Ipatpatag ko na iti anak ko, Roxanne. Nana, Anyang at atirumbang nga aramidak. Tapno mapakawanak mo ni Jeffrey. naibagak mat amin ang akayat ko nga ibagakan ko. Ikararag tayo langan iti Diyos. Asapay ko man, talawlawagan na ti panunot ni Manong Jeffrey, Nana. Day tagayam ti makagapo, no apay ang naliday ka. Apay ang nagulbod ka kanyak, Jeffrey. Di ko nang, ulila kan adam na. Saan matgayam, tapinanawang tinang. Sorry, Fiona. Lumabalin. Kahit ko kumanalipatin namin na may papaniti dahi dyan tao. Kalpasan ti panang padakal, panang paadal, kan panang isakripisyo na iti amin para kan ka. Kasta ti aramidan. Among kari, doon niya awag titikas tangaw galing. Jeffrey? Papa, Awanan iti utang anay bagarakam. Awan asim iti ilam anagrigrigat. Tapno may kanakalang iti napintas sa masakbayang. Pudno na rugit, tinagbali na trabaho na. Ngam, rabang na lang kuma. Nga si ka nga anak na ti umununa ang makaawat kan ko na. Ngamin, si ka ti makagapo. No apay ngay naramid na tikasgal. Ipatpatag na kaunay ti iram. Iso ngay sakripiso na ti bagi ken dayaw na para lang ken ka. Papa, Papa, Kasanon, no ibagak ken ka nga itinaminsan ket nagbalinak mo't ngagtatakaw. Ha? anya? pudno tinangag mo, Jeffrey. Saan laeng anaminsan? No di kat namin anon adaras. Aging ka na duktalan nakyakin bagi iti grocery a pagtatakawak. Basit pa ni Fiona? Anda sakit kaya sa kawak. Awan trabaho ko. Agsangsangit iti ni Fiona gapu iti bisin. Iso ana panunot ko tinagtakaw. Natiliwan lak taging bagay. Pagyamanak langan. Kamputan na singpat taging kukuhay tinaya grocery. Imbes nga ipakulong na. Saan? Tainted na dagiti tinakaw ko. Intulog lak. Aging ga iti balay me. Kat iti makita na apod no dagiti imbagbagak. Naasyan kaniya. Kat tinulungan na. Isungay nalanak ang nagtrabaho keng kuwana. Ngem iti oray na minsan, saan mi apinanawan kan imbain ni Papa. Ngamin, ipatpatag mi unay. Ket mamati kami asaan na matlaang anagayatan ti kastyay nga inaramid na. Kang runaan iti amin, da kami ti makagapo, no apay anaramid na tinagtakaw. Ita, taamumon ti kinatao, Jeffrey. Ita taamumon ti palimod ti pamilyame. Panawam kanimot ti anak ko. Akas iti inaramid mo. Iti inam. Nana, Jeffrey, anak ko. pakawanan da ko manana. Sorry. Gapoy ti pananggurak ka na kayo itinaunday ang panawen. Jeffrey, anak ko. Gusto ni Roxanne na nag-aaramin kayo man, hindi sana nasaya at saan kayo arumbang at Renato iti kasiyay. Saan kayo kumapinanawan? Saan kayo kumarumbang a ginura? Ngamin, siya ti magagapo. No apay ang naramid yun ti kasiyay.
Ay na, agyaman na, anak ko. Agyaman na, kitipan na kaawat mo. Karing, nanang. Saan na maulit pa itigas dyan trato pala kayo. Kasapay ko tamapagawandag, Gusto nanang. na nanak ko. Awan rumbang ikidawam iti pamakawan. Maawatan ka, anak ko. Katagyaman na. Ngamin kalpasan tinaunday a panawan. Napakawan nagmatlangan. Karing, nanang. Saan kayo napandangan pa? Ya kung saktan pa'y tilik na yun. Nanang. Nalaos ti ragsak ko gaputan nagunod ko matlaangan ti pamakawan ti kakaisuna nga anak ko. Makunak nga awanan dawatak pa iti Diyos. Ngamin, nasaya at matan ti kasasaad ti anak ko kasta matan ni Roxanne. Agpadadan nga daan pamilya, kat makitak met ti kinaragsak da. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Josephine. Ken ka pagayam, Josephine. Pagyamanak unay ting kapanangibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo alagipti napalabas. At datay pagsasao ako nanakat awan tinaganak amang isagmak iti anak na. Kasmatlaang iti kunadapay a mother's knows best. Ditay nga rodrumbang nga i-judge wenno husgaan dagiti naganak tayo babaan iti biddot wenno nagkamalyanda iti kalabas. Pagyamanan tayo kit di ida, gaputan no awanda, awan tayo met dito'y abiyag. Alakastan pagayam Josephine, kat ulitak manan ti agyaman, iti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagipti napalabas. To'y pagayam yo, Freya Simsim, amang ibatbati iti naragsak, nagasat kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Agyaman kami iti ingkay panagdangat. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngad. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan area, ti Santiago, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito'y YouTube. Nang nangruna dito'y programam alagip tinapalabas. Naawis akmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Padas ajak tupulos malipatan nga uray manon atawan tinapalabas. Padas ang nagbalin akarit kanyak gapu iti saam nga inpaay kanyak ti panawan. Agmay may sa aklaang nga anak, nasapa apimusay ti amak gapu iti sakit.
Manipod idi saan meten anak ki asawa pay ti inak ket nagnaed kamin iti balay ni lolo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Mala, agawa am ti agunayan ako, tani aldawan. Amangan numala daw ka ama pa nag-eskwela. Wan nanang. Atoy, nagtimpla ak iti kape. Isopay laan at ilabay mo, wan. Balunam nga mintay inlambong ko nga ugot ti kamuti. Isunto ti sidaam inton aldaw. Ugot ti binalon ko idi kalman. Ita, ugot manan. Ay na, ano sam ka di anak ko. Tinapatag agda. Wanan Sana bale. Tano adda tangdan ko itama pan makilabada. Gumatangak inton malam iti naimas asidaan tayo kadalolom. Sige nanang. O, adto'y mo't ti meriendam inton resesyo. Linambong asaba. No kasta. Awan manan balon ko a kwarta. Awanan ako. Inggatang ko ngamin iti bagas ti kakaiso na akwarta itay. Iso nga ano sampay laang ti saan nga agbalon iti kwarta itawan. Wanan nanang. Anak, agawaam nga rod ti mangan, tani, lumawagan. Adayo pa'y ti pagnaam amapan iti iskwelaan. Umuna akon arumwar, tatang. Sa dino ti papanaman akaw. Mapanak aglabay ijay ayan damadang pasita, tatang. Kastaya. Wen, da kayo ngay. Apay, di kay kadimapan agiskrap itan. Ay kay mapaanak anak ko. Isumpay mo ti maganan siya kadagiti ilaw. Abuti kay landok. Isaganak labi ti bisikleta. Rumarak bitay. Sige, tatang. Umuna ak nga rodan arumwar. Da kayon ton ti makaamo amang isara dito ibanay. Mapanakon, tapno masapa ak amakalaba. Wal, anak ko. Maisyo dita! Mais! Yuh! Mais! Gumatang kayo iti mais! 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 Gumatang kayon! Napudot pay! Mais! Oops! Oh, apay nga hindi sumatan ti susuon ng mais, anak ko. Nabanugak nanang. Agi na natapay. Nagsakitan ti ulok anak kasusuon iti kagudwa sa ako a mais. Mabiit na ang ngarod ta ibabakmat ni awit ko. Op. Ay, uray siya. Nasakit matan ti sakak. Agi na natapay ngarod biit, anak ko. Siguro, no si bibiyag pa'y day di tatang. Saan akastoy ti biyag ta ita? Ha? Nagrigat gayam at talaga no awan ti ama ti pagtaengan. Wen, talaga anarikat, anak ko. Iso asika, igaud mo ti agiskwela, wen. Di ka agsadot-sadot. Aramidom amin akabaalam, tapno makaturpos ka. Iti kasta, saan kanto nga agbalin ang nakakaasi? Wan nanang, ikarik nga giskwela ak anaimbag. Agbalinak to a doktor. Tapno siyak to ti mangagas kada kayo ka ni lolo. Katwan anak ko. Mala, ituloy taman ng timag na. Barang malako ta amin dagitoy, kat makaawid tamad anasapa. Wan nanang, mais! Mais yu dita! Kaluto ka na pudot pay! Mais! Mais yun dita! Mais! Napudot pay! Mais! Mapana ko nanang. Sige anak ko, agan-anad kay tidalan mo, ah? Wan nanang, Sa paam ti agawid inton malam, tatulungan nak amang repet kadagiti utong nga ilako ta inton bigat. wan ka di nanang. Talaga mat nga minamasapsapak nga gawawid. Palpalagi pan ka na, anak ko. Di kay agdanag. Masapak nga agawid. Exam mi ita. Iso asigurado ang masapa kami ang madismiss. Kat, nag-review ka matlaang?
Siyempre, Tibilin ko, Iti amin nga aramidam, di mo liwayan, ti kumararag, kinya Apo Diyos. Agadal ka na imbag, tapno addan to may pagpanakil mo, inton awanakon. Oh, di ba? Kabisado kong tibilin mo, Nanang. Ay, pilya nga ubing. Ala, mapankakit din, tadi kakat pala daw. Sige, Nanang. Ang sakbay na. Arakupan ka man, Pay. I love you, Nanang. I love you too, anak. Laglagi pam kumaakanayon nga ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Kastak, ba't kada kayo, Nanang? Alang, inkanta di kakat mala daw. Lalaingam ti agik samuan. Uwan, Nanang. Maragsakan lakit din ni Nanang no makita na dagiti test paper ko. Puro perfect amin ko naman. Ne, apay anang gado ti tao di tabalay. Partakak pa'y timag na. Dayjay ni Lolo. Asit man. Lolo! Lolo! Ne, apay yan, Lolo. Agsangit kayo matan. Apay nga ado ti tao dito'y balay. Anya ti napasamak. Sa dino ti ayan ni Nanang. Sino ti... Apo ka. Awanan ni Nanang mo. Awanan, imbati na na po. Anya nga impati. Anya ti kayat yung asawan, Lolo. Awanan, natayan ni Nanang mo. Naikagles. Kat na ito, pati ulo na itibatok. Ngay sumutan, tigapanan ti pandakatay na po. Saan? Saan na pud lagay ta, Lolo? Saan? Nanang! Nanang ko! Apay nga inbati na kami matan. Nanang! Ria, apo. Nakaragragsak kami pa itay. Sakbaya si Mereka kaya eskwelaan. Apay nga yakastoy mata na masang patag. Apay nga'y Lolo. Anya pa nga itiserbi na gito'y test paper ko. Itatawan mata ni Nanang ko. Apo. Kasanuwag pa itan, Lolo. Sino pa yan ti kadwak ita? Awan matan ni Nanang. Apay nga'y Lolo. Kaya, gusto na itanda pa nagsangsangit mo, apo. Di kang danag, tanda akpay mo'y. Maging kasi bibiyaga, ikare ka di ka baybayan, apo. Lolo. Nasakit man, ngamnaskan nga aklunan tag-awanan ti inam, apo. Nalabay nga ginggalaang dito tingtid ti Diyos, abiyag na. Tulungan kayon ang mangugas kadagiti bote, Lolo. Ay, saanan, apo. Kabailak na ito yan. Agbasa ka kinday. Wano aramidam na kita assignment mo. Nalpasan, Lolo. Tulungan kayon. Itikas ta, mabibit amalpas. Ala, si kangaro di makambo, apo. Malmalpasa magkidin na. Pamagaglangan, kalpasan na, isakok matang. Itikas ta, pick upin tulaan ti truck nga umay manggarang. Lolo, Oh, aday bagama po. agyaman na, gapo iti kinaanos yung kanya.
No awan kayo laang, jak lamon. Amangan no may sakmatan kadag iti ubing agkatang-katang iti igit ti kalsada ita. Ay niya. Sika talaga po. Alangan Mart, abaybayan ka. Anak na ka, anak ka. Apo ko kaya. Iso nga aramid, nagkaroon namin nakabalak. Tapno ay iwanan ka. Uray ka sa no ti kinarigat ti biyag tayo. Ikarik nga agadalak anaimbag. Iti kasta, makaturpusak lolo. Katuan na po. Dahita ti kasayatan nga aramidam. Ti agad hala na imbag. Dahita mag, ti unay-unay, dahi dinanang mo. Saan ka dek? When lolo, ag working student tak. Tapno saan kayo ang marigatan? Isupay ti matgadak nga allowance ko. Kan bangkita kadagiti pagadalan nga da scholarship na. Baring mapili ak kadagiti maikan. Ay, na po. Nasirib ka man. Nagngangato dagiti gradom. Iso apat siya. Maikan kay ti scholar. Day, apay nagsangsangit ka nagawid na po. Anda ka di parikot. Inoy uyaw dak namin dagiti kakaeskwela ak lolo. Ha? Ibagbagada basuraan ka no to'y balay tayo. Nakakaasiak ka no. Kaputawa ng tatang kananang ko. Ibagbagada pa'y alaklakayudan kayo kanon. Kitdandanin ti hapit yo. Kasta ti kunadaking kapok. Uwan lolo. Ay, na yun dagita nga ubeng. Ibagbagada pa'y achiterak ka no. Isuan na nga to ti maalak tunggal exam me. Pala, di mo latan ni kaskaso dagita tao, apo. Ibagada latan ni kaya na nga iba nga. Di mo'y dapat patulan. Ag-eskwela ka kaya na imbag. Di ka makiapapawan. Lolo. Sana bare, sana maturog ti Diyos, apo. Amo na, ngawan kinapudno amin, dagiti ipagpagada, may papangking ka. Sakti-saksay, iti panagrebribiyom, tunggal parbangon ka bayatang nagluluto ka. Lolo. Mala, gusto na napakwan. Basta di mo'y dapat patulan. Iti kasta, saan da karkarwan, ti mangikuspilking ka. Bay-bay ang langi da. Maumadan tumulang apo. Aday ta, nakaluto ako ni Tinnapoy. Anya nga nga tati ilutok amasida. Ay, apo. Yahoo! Adan ni Lolo. Apo. Ay, anya tararabidam. Apay ang nakasasok dito kusina. Nagluto ako ni Tinnapoy, Lolo. Ay na, nagsaya ng ano kastapok. Apag gusto, anday nyawid ko sa daan ta. Dito lang aron mga nagsaramidin sa apok. Anya nga itinyawid mo si daan ta, Lolo? Pwede kayo na po. Wow! Ano nga rod man ang timakan ko? Ano kasta? Ikaw na. Mala, manggaw ka nga rodan ni Tinnapoy. Tambangan ka na pa. Lolo, agina na kayo mat ngamin Saan apuro trabaho? Kitaan niyo, agsakit kayon. Ay, adayo iti bagis dito yapo. Nasakit, nagtrabaho tanusan, awang magkanan ka. Uray saan kayo pala ang arumar ama panagiskrap, Lolo? Amangan no kumaro tirik-rik na niyo, kat anya pa iti mapasamak kada kayo. Ay, di nakapakadanagan na po. Kabailak na ito. Lolo, saan kumaanatangkan ti ulo yo? Jack lakit ti kabailan no, adadakas ang mapasamak kada kayo.
Unay mo laki din ti apo ko na ya. Mala, sa anak nga ro din na rumuan. Kasta nga min Kirumbang nga aramidan niyo kat agina na. Saan na bale? Agswildo ak iti pagtrabahwak apanganan ita. Igatangan kayo iti agas ington malam. Kan gumatangak matan iti naimas asidaan tayo. Mayat ti alsam na. Gusto laang ti 5 abukal asalamaging ay nyalsam ko. Magustuhan lakit din ni Lolo to in lutok. Mangga uak, taitulod ko iti ayan na. Nagbanglo. Sigurado nga ado ti kanan na. Paborito na kat ti inalsaman abangos. Lolo? Ramanan niyo to in lutok. Nakaturog saman. Lolo? Lolo? Agreeing kayo, tamangan kayon. Iti kasta, makatumar kayo, mata iti agas yun. Lolo? Apay ngay. Kaslasan mo nga umang angas ni Lolo. Lolo? Tulong! Tulungan na kami! Tulong! Lolo! Agreeing ka dita, Lolo. Apay nga ya pati siga kat imbati nakmatan. Kasanuak paitan. Kasanuak paitan tagmay-may sa akon, Lolo. Ninang Irene. Siya nga rod. Kunak no din akon mailang sinbalasan ko. Ninang. Maya kadagos, idinadamag ko tinapasamak kini Lolo. Agyaman ang ninang. Ala, husto day ta na palagsangsangit mo, iha. Ninang. Apa man amalpas ti tabon ni Lolo, itugot ka ni Jay syudad. Agnaot kan kanya. Anya. Nalawag tinangag mo, iha. Ang kasanod ti panagadal ko, ninang. Di kag danag. Tasya kun ti makaam mo amang ipag na itipan na ka-transfer mo. Ang paiso, ninang. Wen, iha. Alaan kan ijay syudad, kat ijay kan nga agadan. Saan mat anadagsan, nagiti matrabaho dito'y balay, iha. Tumulong ka lang agluto. Aginaw ka naglinis dito'y balay. Kas kasukat ti panang paeskwela kan ka. Wan, ninang Irene. Di ka agbabain amang ibagano anya ti kasapulam, wan? Wan, ninang. Kaya't ko nga igaad mo ti agiskwela. Numabalin, liglig ang pailang ti maki-boyfriend. Disturbo lang day ta iti panagadal mo. Wan, ninang. Awan mo iti panunot ko ti maki-boyfriend. Talaga kayat ko ti makaturpos. Very good. Kat, agyaman ak unay kada kayo, ninang. Awan anyaman na iha. Kinapod nun imbilin na kaday dinanang mo kanya. Iso na laang tagyak na kapan idinatay. Gaputada aki di Amerika. Ngamsakbay ti pan nakatay na. Nagsarita kami apagadalan ka iti kolehiyo. Kasta ka din, ninang. Wen, iso nga awan rumba nga pagtanagam. Siya kun ti makaamukan ka. Basta agadal ka kuma, anay ba? Giyo iho, umay kay manganan, nakasaganan ti lamisaan. Wen, mama. Reya iha, umay kamutin agsasango tayo na mangan. Wan, ninang. Umaya kon. Partakan nyo ata ni lumami isan tibakan. Wow! Nagadumatan ti nakadasar amakan iti lamisaan, ninang. Adapay cake, oh. Una, para iti kasagay mo da iha. Ha? Happy 18th birthday, Rhea Balasan ko. Hala ni ninang. Nagtaktak kayo pailaan.
Kat no sigod mat, ajak celebraran ti kasangay ko. Happy birthday, Rhea. Agyaman ak unay ninang. Agyaman ak Gio. Tawa na yaman na iha. O ala, mangantayo kit din. Hello, Rhea. Umay ka kumadagos dito sa ospital. Ospital ko na Gio? Apay, Naatake ni Mama. anya? Katawan pa'y puot na ngaging kay ta. Diyos ko, ispalam ko maitipaggat ni Ninang Irene. Di mo ko mabaybayan, Apo. Agpakpakaasyakan ka, Diyos ko. Pangaasim ta di mo baybayan ni Ninang ko. Pagimbagam ko maadagos. Tsak lakit di ka baalan. Nadadakas ama pasamak kan ko, ana. Rhea, balasan ko. Ninang, Senpas ka kumawan. Karayon mo lagi pan dagiti ipilpirin tay tinanang mo. wan, Ninang. Pasagkaunay unay kas iti panagipatag dayti helen ka. Gusto, Ninang. Di yun pilitan ti agsaon. Agina na kayo. Itikas na. Daras kayo nga umimbag. Gis kuya ka atay pag iha uray anya di pasamak masapol makagradual ka. Wan, Ninang. Ikarim kanya nga agis kuwela ka asay imbag. Wan, Ninang. Ikarik na ita kada kayo. Agiya manak Ninang. Ninang Irene. Doktor! Tulungan na kami! Doktor! Awanan ni Mama Rhea. Awanan. Apay, Diyos ko. Anya launay tinagbasbasulakan ka. Taapay a pinagsasaro ng madlakit din nga inala nagitipat patag ko itibiyag. Kasanuag paitan. Rhea. Kasanuag paitan. Naulpit ka. Naulpit ka, unay. Apay, asyak ti makalaklak kami ti kastoy. Apay. Napudpud no nga na Diyos. Isublim ti nalam apyag dagiti ipatpatag ko. Isublim. Imo na ti inak. Kalpasan na ni Lolok. Ita, nimat ninang ko. Asino pa'y? Asino pa'y ti sumaruno? Ha? Nasaysayata siya klangan ti alaam. Ngam ti kasto niya agsagsagaba akiti saam. Apay nga raramidam kanyak ti kastoy. Apay! Saan, Rhea? Di mo rumpang asidiren ti Diyos. Awan asin na kanya. Awan!
Ang sangsangit ka manin, Rhea. Diyak lang amin malapdan ti agsangit. Nangro na numalagip ko dagiti ipatpatag ko iti bihag. Rhea, Unay matlakit din nagasgasat na. Apay nga isuda pa iti nakapasamakan ti kasjay. at dayta ka manin. Pudlo ng sakit. Gamnas ka nga klo na munti amin. Nalabit at da napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka. Amo ka di nakaikan ti Diyos iti panubo at di mo kabaylan nga ilasak. Tiyo. Oh. At iti pasbok, Rhea. Dahito may isa para magkanyak. Nakitak dagito iti silid ni Mama. Panagkunakan. Kat sigodan nga darik-riknaan ni Mama. Gamti na lang imbang paga. Insagana na amin dagitoy para kadata. Among kati. At agi binaklaan ni Auntie Irene. Anya. Wan. Tagi binaklaan ni Mama Irene. Kasta ka di. Wan, Rhea. Sigon iti day dinanang. Agbe-best friend ka no at talo ni nanang ko. Ni nanang mo. Ken ni Auntie Irene. Idi na kinubyo ni nanang mo. Nagsakit tinakam ni Auntie Irene. Gaputagay at daytoy iti inam. Banag at di na imbagbaga. Gaputa saan kat nga roda may parbang. Nagtrabaho dahito iti abroad, iti mano atawan. Aging gaan na ilawan mo tinak, iti may isa pamilyado. Kat nagsiko. Iti panaglabas daw, bulan kan tawan, namuan tinak, nga danatagsan na sakit na. Imbilin na nga rod kinantay rin. Iso tinagibinak. Manipo didi, kinid daw namutan ang mama, tiyawag ko kenkwana. Anya. Idi nadamag na antay rin anatay ni Lolom, nagdesisyon dahi tayo mapan ija lugaryo. Tapno mapan nakalain. Iso nga da kamat ita dito eh. Diyos ko. Dahi ta tipudno apakasaritaan tibiyag ta, Rhea. Aging gayta Miss F, kaslatag tagay na pailaang ti amin kanyak. Nagbiit dagiti pasamak. Pamrayaklatan ti agsangsangit no kasjay amalagip ko ni nanang, kastamatan ni Lolo kanininang Irene. Ingaad ko nga ro ti nag-eskwela. Nagtrabaho ak kabayatan ti panagadal ko. Kat ita, dandani ako nagturpos iti kinadoktor. Kadagiti padak nga anak, nagasat kayo no addaan kayo iti inakan ama amang tartarabay kada kayo. Ipatag kan respetuan nyo kumaida. Ngamin saan nga amin kat naparaburan iti kasta. Igaad yu ti agadal. Saan yung aramidan arason ti kinarigat ti biag tapno maragpat yu dagiti arapaapyo. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Rhea. Ken ka pagayam, Rhea. Dayawak ti kinatibker mo anang saranget kadagita apan nubok ti biag mo. Uray anya pay aparikot ti dumteng, di tay kumaumibat iti Diyos. Tay ti likudan ti sipnget, rumkwas tulat ta tilawag amang ipasimudaag iti baro abiyag ken baro anamnama. Alakastan pagayam, Rhea, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.